Sanibonani kwiGcokama, nibingelele wasifundo. iGcokama Elisha alikuthandanga okwenziwe abalandeli bamaskandi emcimbini wasejozini. Siyacela nje ulike, ukhomente, usubscribe nje mbukeli wethu, siyisicelo sethu siyi-1 esimphathele khona namhlanje babukeli bethu. iGcokama Elisha alithokozanga ngokubona noMdumazi kanye nembangi yakhe uKhuzani bexoshwa emcimbini wasejozini. Kubonakale abalandeli beGcokama Elisha kanye nabalandeli bamaskandi bethokozela iGcokama Elisha becela impindo emcimbini wasejozini. Kuthe seliqedile-ke iGcokama Elisha sekumemezelwa uMdumazi kanye noKhuzani, abalandeli-ke ababathandanga ukuthi bengene esiteji, kodwa bekuphoqeleka ukuthi uKhuzani noMdumazi ukuthi bephefome esiteji, kodwa abalandeli bamaskandi babaxoshile esiteji. Okuphathe kabi-ke kakhulu iGcokama Elisha ukuthi abalandeli cela ukuthi behlise ukuxosha abaculi bamaskandi. Liyacela nje ukuthi bebulalane ngengoma bengamaciko kamaskandi, bebajabulise futhi bengenzi-ke lokhu abakwenzayo ukuthi bexoshe abanye abaculi bamaskandi. Ngabe uthini umbono wakho mbukeli wethu ngalolu daba leGcokama Elisha? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe. Ngiyabonga.